Katukad ti Basol. Tinapalabas, nakasursuron ni Ligaya iti panagmaneho, ket pagyamanan na ni Don Juan gapo iti dayta. Masuron metlaunay ni Astor, isu anapan na kinasarita ni Don Juan, aliklikan na ni Ligaya. Gapo tamo na timotibo na itoy, no apay anakisininged ken ni Ligaya. Ngem nagkatawa lang ni Don Juan, ket nakunanamat ken ni Astor, nga amangan no isu ti maditi motibo na nang runa, ket isu ti mastermind iti pan nakatayin day di Francis. Nas daw ni Astor iti day taan asaw ti Don, ngem binalagan latan ni Astor adi nakalabanan daytoy. Iti day tamet lang aldaw, sinukon ni Don Juan ni Ligaya, ket pinagmanihonan daytoy. Inawis met ni Ligaya ang mapanda iti farmhouse, ket ijaydan amangal daw. Kalpasan na, agpasyar da iti farm. Ket dita, insingasing met ti Don nga agnegosyo da kumaken ni Ligaya. Itagagayem, at tuyen tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Awanan day di Francis, kat nasken nga dakatulungam, tapno adadapay nga umado ti mapastrek mo dito'y farm mo. Ado ti kontak ko iti syudad a mabali na manggatang kadagiti maapit yu dito'y. Ha? Kanakita kiti amyana na paset, nga ado dagiti lumalaga. Nagduduma ti laglagaan da. Mayata pang negosyo. Ket kayat ko ngagnegosyo ta kuma. Don Juan, Sapay kumata di nakpaayan Ligaya. sana dakas dayta, Don Juan. Ngambayam ta panunutak ka na imbag. Oh, saan mo na panunutan Ligaya? Iti panagsosyo ta dito'y man farm mo. Ken kadagiti daduma pa'y a negosyo. Katadada nga umadu ti kwartam. Ha? Ket ti pagsayaatan na, at adupay ti matulunga matattao. Kanuray siya, si dada naglata amang suportakan ka. Nang runa iti binukalyo a grupo. Don Juan, Nasaya at ipanggap ko, Ligaya. Total, katadak matlangan dito'y iliyo, iso at tumulong kada kayo. Para iti pagsayaatan, dagiti umili. Kang runaan na, kayat ko nagsosyo ta iti negosyo. Katag tinulong ta, para iti pagsayaatan tayo amin. sige Don Juan. Panunutak ka na imbag ti singasing mo. O kasano Ligaya, agpakada akon. Wen, Don Juan, aramatan nyo rata ti kotsek. Kat mapanak to iji sa entro inton bigat, tapno umay ko alaan. Nasaysaya at no sumurot kaitan. Si kanti agdrive. O sige. Amumon ti agdrive. Iso ang maitalagkon kan ka ti kotse. Kita anak man, kinni-kinni. Mayat ka di matlaang ti suot ko. May bagay ka di kanya? Wan, ma'am. Napintas ka lang unay iti dayta suot mo. Ala, intayo ijay sentro. Inka ibagakan ni Dagimay nga agpasentro tayo. Ha? Inkan, Wan, ma'am. agawaan nyo tagrobwat. Wan, ma'am. Urayan kayon ijerwar. Kat ti kotsek ti aramatan tayo. Agsubli akon ijay farm. Kabaala kon tagmaneho. Ngam saan ko unay apartakan. Amano nga disgrasya.
Ne, ada masabat ko. Kasla, ti kotse ni Margarita. Ha? Ti Marta, ti Manibela. Ay! Awanan ka itibain? No di ka kumangamin agraraman. Di awan ko matikastoy. Anapasamak? Kundi ko tseka iti brand new. Ngam di mo matgayam amo ti agmaneho. Pudno, agdadamo akla ang agmaneho. Ngam naanad kan na inayadak. Kang runaan na, nagpaigidak idi makitak anapartak ka amang sabat kanyak. Anya ti kayat mo mapasamak, Margarita? Dongparan nak? Sikat ti dandanin nakadungpar kanyak. Awanan ka itibain? Ha? Agraraman kang agkotse iti brand new. Sa anak nga agraraman, Margarita. Agura kayo! Ha? Ala, Ma'am Margarita! Agong mga tsamatan! Ma'am Margarita, saan mo kumangapaan ni Ma'am Ligaya? Di mo awagan iti ma'am. Gaputa siyak lang ti rumbang nga awagam iti ma'am. Nagpintas to pa iti kotse na, kan nagpintas pa iti sapatos, kan bistidya na. Ma'am nga talaga. Ay, apo, naimbag atasan nga nadungpar, kat awan tinadiyangran. Dagimay. Da kayon ti makaamo di taamo yo. Innakon, Hoy, ligaya. Saan tapay analpas? sikat ti si Babasol, Margarita. Ngam sana balen. Palabsak da ito'y, ta sa anak mo't anadangran. Ngam inton maminsan, saan kan nga atrasan. Aglablabas ka ngaminan, Margarita. Taan niya ti kayat mo ang mapasamak? Labanan ka, Margarita! Dahil jayan ni Ma'am Ligaya, napanan. Hoy, da kayo adwa. Kayat ko nga ibagayo ti pudno ka ni Astor, ha? Adan daninak dinong parte agraraman nga agkotse. Ne, saan mat nga kasta ti pudno nga napasamak, ma'am? Si kamat tinagpardyas peman nga nang sabuat ka ni Ligaya. Imbag ata nalibtak. Kat na ipaigid na nga diagos. Iso nga saan mo nga nadungpar. Saan akasta tinapasama? Ma'am Margarita! Da kami diyang saksi iti pudno ang napasamang. Siyak ti kanunungan nyo. Tano saan? Da kayo ti disgrasya. Intan kini-kini. Saan tan nga aglugan itakot sina. Ang mga no idungpar na. Wan dagimay. Anya? Intan kini-kini. Agsublitan iji mansyon. Agjip talangan. Wan dagimay. Hoy! Da kayo adwa. Diyak kayat ti panakilangan nyo kanyak? Kasla sandak nga amo? Intakit din kini-kini. Wan dagimay. Hoy! Agsubli kayo! Hoy! When Astor, day tatipod no. Agasam, pinagsasawan nakpay niligaya, katlabanan nakano. Anya? Nasakit tinakom ko, tadandaninak dinungpar. Naimbag ta nagpaigid akadagos. Hindi mo lang mo ti ugali na kanyag, Astor. Iso nga imayak dito opisinam. Taipulong ko tinaramid na. No, sige. Rumor ka nga ro din dito opisina. Taado pa ti aramida. Astor, mabalin ka di ang mapantamang restaurant? Urayan kan. Anya? Sige, Astor asawak. Urayan kan ijerwar ha? Adaak lang ijikotsek. Nabayag kami na dita nagsango anangan. Iso nga ita, mang restaurant ta. Kasta tinapasamak na napipay. Imbag nga rod ata di na ka nadungpar. Saan, Nana? Ay, aguo yung atalaga da itchay a Margarita. Sana bale, ta sa anak mo't anadangran. Kan may isa. Awan dakas nga inaramid ko kan kuana.
Agan anad ka akan ayon balasang ko. Nasken asiputam ana imbag ti masabat mo. Tamangan numaulit manen. Wan, nana. Apag isuti sa sarungkar ko dito restaurant ko, Astor, Margarita. At na kayo gayam dito ay... Dito ay tikayat ko apanganan. Diyan kayat dita igid-igid laang. Naimas nga minti luto mi dito ay. Oh, Astor. Apaya nakaululi magka. Tanya ko matiba ka. Sige. Mangan kayo lang, ha? Dayo lang dahi ta ataw dito. Ngam ko namlan asino akabaknangan. Kasta ka di? Isu tinang tulong kaniligaya amaadaan iti kotse. Ah, kasta gayam. Amangan paikit din no libre. Anya? Ta imposible ang makagatang niligaya iti kastya akapintas ti kotse. Kanamong ka di? Paspasikat na kanyak ti kotse na. Brand new ka no? Ah, Iso ang mabalin ka di, Astor, asawa? Igatangan na kiti brand new. Ila ko mun ti kotse. Kat igatangan na kun iti baro. saan na nanaskan? Inartapan na kun niligaya. Sige, mangantakid din. Tagsubliak matlang iti opisina. Nakaumay ka manen, Apo Mayor. Gaputan na kayat ko ngayon na. Anya dayta. Agayatak launay kan ka, ligaya. Anya? Amom ka di ti sasawan, Apo Mayor? Amok. Kensanak nga agang angaw. Kunak no kayat mo laang ti makipagayam kanya. Iso kanayon ka nga umay dito'y farmhouse. Ngam, sa bali mat gayam ti kayat mo. Nakasagana ak amang salaknib kan ka, ligaya. Apo Mayor, deret saan kan? Saan ko akayat ti gulo? Kang ronaan na. Saan ka akayat? Oh. Adan asawam, Apo Mayor. Kabalak nga isina ni Margarita. Gapukan ka. Diyak kayat ti kasta, Apo Mayor. Iso ano awanan ti ibagam? Nasaysayaat, no pumanaw ka. Nakitak, ligaya. Naggapo dito'y ni Astor. Anya tinagsaritaan nyo? Apay adi mo damagan kan kuana? Sikat ti pagdamdamaga. Anya nga ta ti reaksyon mo? No ibagakkan ka, dagiti imbagbagana. Ibagam. Amom ka di, Margarita? Asidadaan ni Astor? Amangisinakan ka? Anya? Kabailan na ka nga isina, gapo kanya. Tinungpanak! Adda ka iti masakupak. Isungag tanang ka, Margarita. Tanusan, kabailan ka nga igusugos. Sige! Ipadas mo! Ay, saus, anya ti mapaspasamak ditaw. Ay, Nanapipay, papanawan yun dahi ta babae. Taamangan no maipagat-pagat ko. ay, ala, ingkan Margarita, pumanaw kan ditaw. Balsan ka! Ligaya! Apay ngamihin nga may pailaang ni Margarita. Nalabit asisiiman na ti asawa na, nanapipay. Ang mga no agsubli ni Margarita, kat anya ti aramiden na kan ka. Nakasagana ak alumaban. Anya, ay, saan latang agpatingga ti diyo pagkinkin na awatan kini Margarita? Awan madingar aramida, nana. Wen, amok dayta balasang ko. Ay na, agan anad ka akan ayon ligaya. Ang mga nudakas ti aramiden ni Margarita kan ka.
Wan na napipay. Nakasagana ak akanayo. Wanya, Ligaya. Nakapagpanunot ka? Agsosyo tan iti negosyo? Kwa, Don Juan. Agpagayam ta. Isungag talag ka kumakanya. Sa anak pa'y anak kaikadang, Don Juan. Sige. Urayak lata ti panganteng mo. Ha? Adda ni Astor. Adda ka man nandito yung farmhouse, Don Juan? Katsika. Apay nga adda ka ditoy. Pagayam ko ni Ligaya. Dakas ka din na sarong kara? Saan mo't kiti? Takas kanyak. Pagayam ko met ni Ligaya. Isu asarong karak. Sige. Panawan kayo pa'y dito'y paraangan. Agsarsarita kayo pa'y. Tainak bang isagana iti pagsasangwan tayo. At trabahom saan ka di? Nga madaka ita dito. Awan bibiyang mo. Panggap mo ka di? Nga arman ni Ligaya? Anya? Astor, adda nasawam. Iswabaybayamon ni Ligaya. Tanya ti kayat mo asawan? Saan nakaakasapulan ni Ligaya? Nang runa pa'y numaamuan na asika. Sumardeng kan! Di mo kaya tamangag ti kinapudno? Tanagam ti agsasaw, Don Juan. May saabala ka laang. Di nakbutbut ngan, Astor. Ta sa anak ang mabutang kan ka. Agsublikan ijay syudad. At da negosyok ditoy. Kat di nak mapapanaw. Kan maysa, taga ditoyak metan. Gaputa at da balay ko ditoy. Ayop ka. Ngamkas itinakunak. Di na kalabanan. Taamangan numapatay ka. Seryoso ti panagsarsarita da Astor kan Don Juan, Ligaya. Akas lama kaungat pa ni Astor. Idinto ta nakaisam at ni Don Juan. Nana, Idi na itulod kon ti meriendada. Pimanaw akon adakos. Kala at anagulimag da. Intuloy da siguron at inagsarita idi nakapanawa. Ligaya, adda ka di mapaspasamak adyak amo. awan mo't ket di, Nana. Ala, tulungan kan nga gluto. Ta dito'y dan amangan. Manganda sakbay a pumanaw da. Uwan balasang. Anya tinagan mo itay? Gesto ni, ma'am. Kabailam ti pumatay? No kabailam ti pumatay? Si kangarot ti tangdanak, Jestoni. O anya? Kabailam ka di? Wenno saan? Kuha, ma'am. Kabala ka. Lalakit di tadakkel titangdan ko. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, di tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, di basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon.
Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.